free penifo na bi obi ti ho obi ti party mu pe just come 1000 akoton you na ba so sika penifo na defa awie ne yekochewa yes party for nsore party ni be na sese sore me ko instrument ko je besia ekoya adwuma oba na me ko bo ka se me regional festival na former chairman there is a party ni be gina bechi obi a wodi sika wa ben mo fa kon papa bia na ndisi fo antimi anche wo mo a na je sabi yo dokuna o mo ye nkwasiafo me na me ka kiro so ai abrante kesi abaya ya kochina ya invite na doji ne ye be chewa yes MPP for nsore aputo abrante be utimi me say ni cases called the me akra make kabia kan kwabra na nyina na leader ma NDC to be for 37% wa asanta region what check $1 million per constituency project yes yan fanko polling station constituency officers no komunje sa nyuma ni nyina branch ege wanye wo hia wo betan se yanko to abama what you hu sika untimi wanye one na kura andi na muka se yankwasiafo so me ye MPP ni nti me mpia bontena me nkodi wuntimi ake na wo ye party chairman eni nkwanse MPP for ayi ni business do koye party ebo so kata mpo ayi campaign na no kopa ya na ye che na dia and the party for be do utie nsema ono akan utie nsema onti wo so ono oni minister da oni ayi minister da we businessman and he was defending the party we businessman akoji SM bank loan so di kodu abro no ania wa fasika no na ban bia ba na be ya konta we wacho intimidation be no mo ye o utat esese otua o man sika de ma no utat NDC ba power and no mo ya announcement I hope say omo friends chief of staff say from January to February me enye payment na kuma no mo fi say wanye ne ya chi ya se bla be ya no a we enje MPP for so de medi ochi na MPP a wo ye chairman and so wo ye organizer wo ko de na num de o person ye na MPP say ne de tete ye utas basho kusika na me kan say ma party for MPP bi sia 500 200 akoji ni nyina ade abom afa utas na nsam no kwa de afa ni ye be keka na kase minya ene se unity ya o kan de e ma so na what is anya unity asem akoji uboni ni e cho efa party unity be ho akoji uboni na NDC for tatawa efa party unity be ho enti ke me enka no man inside ye untimi sa ka say NDC so one day o ma power bi omo so obi agere ni ama he me de me support ade aye bone da ene MPP me nya hwiwo because me kan kura dodo me twa tro da abrante no ye mfa nko na wa obi kwa akodi eche se me go defend untimi de na me nsa oni pesa di ba kro so ye kronfo omunya no no anko so bibi ntimi no o te ewiase ade ese se wo ye se epuo panyi de odi panyi o just be yi nyama basa sa Santa Rege party office and na me no ka say MPP ye ka je committee e che ko pe hotel e che ko ye ni bi ko voter region ko she party office voter region o mo tie si wo nti ko gi sa $50 million se CDC enti untimi nyimu bi se me dey put structure de am party no uja ya ka bensam o tia se woni na kura andi no nyasika ngofo yire no mu ne $2 de ge won e ade papa Ghana for be hwasa Ghana nyame kura won hyiraw nyame on hyiraw enkura ye mbo brother de champagne for party of it me say oba timi se me kwase na mi busa oba na se na mi hwe nu no mi se be ye kwase ampanyi ni obi a atama busuan sika ma no so family krom mbo bra o jakoto kejetia adie ma ahye ne fa no kwase na me di chusha na ba krom a so me ba de nyankopon na me so amaye kakra no na ne je utas na politics enkura didi atam nde sika nkofo yire no ye tua sika e de fa hom dollars now yes a party for me no onu nko onu ne yire ne mane ne nua no omu nko no onu de beba me se ko buko ai tabo bompata kokoro de ma branje wanye ekweya ai school ya afia ko bi wo ye friends afia ko bi uko mene so asuonu ekwanya untimi ne de ma no wanye na muti won se mu ko defend then enka hu bi ne yedi lusu lesson enka hu bi come crash du kaba $1 million per constituency schools ni nyina kada waje huska ale ye ka ye uka we ya de ke se unity ni ho
me nua no na wo ya de yen na me kira o ese cheche o ti enya unity se be kopim se de wo kekan nyina no yes obia suspect until say be proven guilty and san be ko be kan ebia Rose you kura wo kan ebia sika de man no se won fanya ebia na sika no kura ankodu enti men fra obia so obedi oje ko na for documents ko ni emu atan and this so no so onya basabasa na afen so o mekọ so o meka botaye nti a mo de call so o mo kofa o mo frɛ no invite no wanko o metie lawyer and appeal because of mining 17 my friend enye lawyer na say bibia no ba be ka against him madam for ni lawyer appeal ko bi mayi o ba bi ni lawyer no enye party nti o okodi na ki ni lawyer ni personal lawyer e to be defend no na mo musa wo lawyer dia emfra party ni bia ko obi bia la wafom Ghana mamumfa ho betwitwire MPP ne de da ho onko no gobu anatan se na president oho ana o save wo mu a onko na president ni megeke emu wo matan